Вітаю всіх. Зараз розкажу один випадок, покажу, який со мною здарився, як можна на ровному місці без майомості зостатися. Ось заплечник, ну и его в кишені ось така дюрка оплавленная. А вот что им лежало. Моток паракорду, перчатка пригорела, и в этом контейнеру лежали паляўнічыя запалки. Ну и ось, як бачим, здетонировали, загорелись. Цікавий випадок. Чому гэта здарылася, я не ведаю. Ну, мо хто падкажа. А мог бы и без рэчаў застацца. Дарэчы, добры заплечнік. Не гарыць. Нават і не ведаю, што прыдумаць. Бо лічыў спосаб даволі надзейны. Сам я не куру. Ну, зажигалки ненадзейна, агніва гемарна. Ну, з такім чынам паляўнічыя запалкі насіў з чаркашом у водонепроницаемом контейнере. Вот такие справы. Ну, ось такие запалки. Ось такий контейнер. Туди засовував запалки. Ну і черкаш так само туди. І каб все гэта не тряслось, ваткой было зачинено. Ну і корок зверху. Годами так носил, ничего не здаралось. А теперь ось на тебе. Все, бывайте. Всем добра.